पोरासकडे न्हयभाग हांगच्या तेरेखोल न्हंयेंत कॅप्टन ऑफ फॉर्टन बेकायदेशीर रेंव काडपी व्हड्यांचेर धाड घातली। दुसऱ्या फावटी घातिल्ल्या ह्या धाडेंत 31 व्हडी जप्त करून तांचेर कारवाय केली। ही कारवाय कॅप्टन ऑफ पोर्ट उपसंचालक शिरसयकार हांणी फ्लाइंग स्क्वॉडचे अधिकारी आनी पेडणे मामलेदार अनंत मळीक, पेडणे पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हांच्या सयत ही कारवाय केली। Hi, Swami. Again, joint raid has been held with the captain of ports and the information which we received from the sources and the captain of port. Again, we held a raid over here at Naibag Poraskade, and total altogether 31 boats are that our entire boat was it is not in the river, it is bank of the river side in सगळे वयर काडलेले आसा. टोटल 31 आसा. ती व्हेरिफिकेशन कॅप्टन ऑफ पोर्ट चालू आसा तेंगेले, and whether it is registered or not, it is there they under then तेच्या प्रोविजना प्रमाणे ते व्हेरीफाय करतले. नाव एंटायर बोट्स हॅज बीन हँडेड ओवर टू अस फॉर द गार्ड, and according to that आम्ही हांगा पुलीस लायत.